Reklo bi se jako uvjerljiva pobjeda, što ti misliš? Pa slažem se, nema što, slažem se, izdominirao sam. Navodno nisi primio ni jedan udarac. Nije navodno, nego nisam. Koliko si se pripremao i kako si ti zadovoljan generalno? Malo mi opiši sa ovim. Pa pripremao sam se dosta, ali imao sam dosta poteškoća u kampu, nisam praktično imao ni pravi kamp, nisam imao ni teškaše, ali sam nekako uglobio sve, dobio sam dijete prije 2 mjeseca, otvorio sam svoju teretanu i baš sam bio pun obaveza, ali evo, hvala Bogu, proteklo je sve dobro. Što ti je Dražen Forgac rekao tamo u tunelu nakon meča? Bravo. Samo to. Mislim da je tako nešto, ne sjećam se, ali... Reci mi, kad si vidio prvu borbu i to koliko je publika zapravo bila na nogama i eksplozivna i to, jesi li ti tako isto očekivao svoj meč? Prvu borbu Dalibora misliš? Nisam, čuo sam samo iz slačionice, ali svakako sam očekivao da publika navija za mene, ali ne ovoliko, bilo je baš prelijepa atmosfera. Ili je ovo najbolja atmosfera u kojoj se borio? Pa definitivno 10 jer su svi bili na mojoj strani. Uglavnom sam se borio na tuđem terenu. Kako si ti mišljenja sad, kako treba izgledati tvoja dalje FNC budućnost? Pa polako, korak po korak, ništa nije još savršeno, ali da se napreduje, da se radi meč po meč. Ništa ne obećavam, ništa previše ne očekujem, uđem, dam sve od sebe i to je to.